ынтымақ болсын, Сарыжайга ынтымақ. Şu 8 районды biriktirip батасын алып атасыңар. Мирланға бербек, Мияровқа. Şu oyun uyuşturup берет, ынтымақты болсын. Oyunda жақсы нерлер бар екен. 8 районға 8 қазан қайғадан қойып берем деген бар екен. Ысықата районына қойылып тұр уже. Ынтымақты бол, санадан. Сарыжай ынтымақты. Балдар қандай? Апталы жеңіл болсын, денсаулық болсын, білектеріне күш, ынтымақты бол, Амин. Мал сойылды. Күй федерациясына, президентіне, Мияровқа, ішінде игілік, Сарыжай ынтымақты болу. Ынтымақты еді, ұрыс бар, береке бар. Son болады дейді. Ертең ойын барына игілік. Так, бұйырса чучук карталар беттер асылды. Тайғазан, чучук тайғазан болды, полный. Так, бұйырса чучук жазалып атат. Қанша бірел шықты? Бірел. Bir жолын шығыпты. Так, мына құдай бұйырса ет май чөлмек болып бұшып атат, 3 қазан ет. Құдай бұйырса, ондан кейін чучуктассақ, Сакем өзі берді. Алла разы болсын қызматыңа досым. Так, мына шефтер құдай бұйырса 2 қазан. Тәт шықты, чучук карталар бұшып атат мына. Мына бияқта супет. Дина, терек ұрғы, мұстат отауыз. Шыққан әттер бұйырса. Мына бияқта бүт бар берді. Миша екеді ау шерді өзі паш. Көз паш болып салмын қошауат. Ет пішір алдап. Төлөк айлы өкметтің капитаны. Легендарлы Радик деген досым берді. Барып чучуклақтан келіп. Бұл да шу тамақта, құрдақта ниеттешкен. Тамақ жеп отырауыз. Балдар карта ойнап жатыр қызматта. Так, мына құдай бұйырса, құрдақ бұшып, құрдақ жеп отырған ұшыр. Біздің Радик дос, жақта Умарбек дос, Мишойке бұйырған жаңаттайд. Күшатасын танып айттайд. Игілік ертең чүйдің бүт командаларына. Так, түнгі саат мына 11 болып қалды бұйырса. Қалыс. Вице-президент келді, чүйдікі. Мына бияқта Бекен, кеміндікі құда бүрсе. Мишайке. Вицелер мен Машпара. Мына құрдақ берді. Бұйырсы шорпа бұшып қалды. Мына шорпа мен Мики достың үйінде. Алла разы болсын доке. Қызматыңа рахмат, аяшыма рахмат. Мишайке, ертең құда бүрсе мына чүйдің чемпионаты өтөт. Мына сіз өзіңіз ақсақалсыз. Бүт барына игілік. Ассаламалейкум. Чүй чемпионаттың айлық арасында ойын болған жада Мирбек Мияровқа не дейіз, ішіне игілік. Шындай ойындарды көбірек құлтырсын, шында олай жақсы деңгейлі өткөрген жататына бүгін жыл қасы ойылып отыр. Ең негізгісі бөдөгістігі жоқ. Атқалына олар аман асен ойнап үштісі анықталсын. Бұл да болса чоң ойын ұйыстырылады. Сол барына, командалардың барына игілік. Ең негізгісі сол бөдөгістігі жоқ. Аман асен жақсы ойын болсын. Так, мына құдай бұйырса, бұл залдағы даяр. Так, мына құдай бұйырса, қонақтарға стол дайындық. Мына шефтер номинацияларды қол қойылып, пешет базылады. Олар да бар екен. Федерацияның өкілдеріне балдарына чоң рахмат. Мындай қысында ойын болып емес. Бірінші жол болады. Ал көкмет айтқанда 30 жыл бері бірінші жол болады. Жақсы рахмат. Менің ойыныңар жақсы өтіп, ұйыстыру қаныңа дайыға жақсы кел.
Баарыбыз ыраазыбыз. Үстүсү жеңсин. Алла разы болсын. Жақсы қызматыңарға сіздерге де Алла разы болсын. Осы жерге аман жатқаны ресторандарға ғани жеткеніңізге де Алла разы болсын. Дайшебі қаларым десің, ертең бәрі бір ойынымыз бар. Құдай берсін. Аттан өрелі. Айтқанлары келсін. Ат ойыны улақ деген ер ойыны илгерти атабадан келген бұл чоң ең кыргыздардын чоң ойыны болот да. Oyunun köpörünü örkündötüp götürüp atkan şu çiğdin jigitlerine oşonun içinde Mirbek Alamadagı rahmatını aytam. Bundan keyinki oyunlar ушундай эле ынтымактуу болуп, жаш муундар oyunlar көп катышып кырсыктан алыс болсун. Рахмат. Бүгүнкү oyunda болуп аткан oyunda кырсык кысуу жок болуп күчтүүлөр жеңсин. Oyunumuz ular болбосун. Рахмат. Ошентип тиги дастархан жайып кайыр аткандарга рахмат. Мен ушуга урмат жакшы таанып, могу жерде көп балдар мени тааныйт, тааныйт. Бул ошол көпөрүнүн казан башталганда биз баштадык эле ушул алмалын алып келип мен эметчүгө анан кийин шартка жараша анакы контракт деген болот экен, ошону менен биз алманы тарап кетиптен сырткарында аралашып калдым да мен. Ошондо дастарханыңар жайыла берсин, ден соолугуңар болсун, жаштык болсун деген балдар. Көпбөрү үйөрмандары армыстарды көпбөрү майрамы менен куттуктайм. Быйыл республикабызда биринчи жолу 200дөн ашык айыл өкмөттүн арасында 3 айыл өкмөттү аныктайбыз деп Республикалык көкбөрү федерациясы мелдеш жарыялады. Анан жерлерде өтүп атат. Бүгүн мына көкбөрүнүн эң көп булакчы болгон облусубуз Чүйдө биринчилиги өтүп атат. Бардык командаларга ийгилик, күчтүүсү жеңип, Чүйдүн намысын татыктуу коргойт дейсиң. Рахмат, Ерлан. Отур, орун ал. Кыргызстанда Чүйдөн айлыктарын камтатабыз. Ынтымак, Караден Чүйгө ынтымак. Үстүсү барсын, ошолу. Үстүсү бар. Ишине кирип, урма, Қалыс. кабыз жүрөт. Такойлар көтөрөт да. Ошолор ынтымак болсун эми кыргыздарда. Сарыгүлгө ынтымак. Рахмат. Assalamu alaikum. Hurmatly o'rtoqlar va o'zingizda bilgandek Чүй областында Сарыөзөн Чүйдө жакшы айыл өкмөттөрүнүн арасында мисалы Айзыр айылында өттү. Буюрса азыр мына өзүңүздө көргөндөй бүгүн жакшы оюн жок болуп атат бул жердечи. Биринчиден эмне биринчиден ушул көкбөрүчүлөргө ден соолук ат үстүндө бекем болуп Кудай буюрса күчтүүсү жеңип чыксын. Анан кийин баягы Мирбек мырзанын командасына жалпы Чүй областынын көкбөрү федерациясынын президенти болгон жанагындагы вице-президенттери бар. Өзүнүн районундагы аты баштуу балдар бар дегендей, баягы силерге ишиңерге ийгилик, биринчиден ден соолук, алдыгы максаттарын Кудай кабыл кылсын. Ойлогон ой тектерди баягы ырысалды ынтымактайт. Чүй областында баардык жапатырмак башкысы бириккен, мен ойлойм Кудай буюрса, алдыдагы келечек максат Кудай буюрса баары кабыл болот депчи. Анан кийин баягы биз дагы ушул көкбөрүнүн эмесине салымыбызды кошулуп райондо мына көрсөтөбүз. Баягы сиздердин иштериңерге действительно ыраазы болдук. Мына ушул жерде Чүй областындагы башында туруп, өзүңөрдүн инициативаны көтөрүп, ар бир районго таязанды коюп деген милдетиңер бар экенин Кудай буюрса ишиңер алып кала берсин. Ал
алғы мақсаттардың бары қабыл еткен. Біздің ойынымыз бұйырса, бүгін жақсы ойын болады, бөлді кірсін жоқ болды. Ертеңгі ойын құдай бұйырса, сізден ішіңізге ләбі мына жоғарыда ертеден бері бұл жақтан көп көшу емес, Қырғызстанда бұл ұлақ Субес аябай өніп жатыр. Ал айтпаса да белгілі. Адамдар барлығы қанша айтайын, негізге Нұрбек мырзаға терең разымыз. Мынандай ойындар өткөріп, Мақтауын өзгөріп, аябай жақсы ойындар өтіп жатыр. Сізге осы аябай разы білгіз ана Москва ойын атынан албетте Жұма айыштағы үтсеңіз біз тараптан декен артылаған болса жеке болса бөлек барасың тапсырып болды. Қолшап қой әле. Қалыс тұрайды. Қырғыздың шығған ұлдарынан болу де. Қырғыздың жеміректен жігіттерден болды. Қолшап қой. Сүріттерді алмас бөлі. Мысығатан айва жетектеп жүрген Урбан, Асан, соларға сәрге бір рахмат. Ешер, көп бөлі федерациясы күшеп тұрсын. Күшті сөзсің. Кими сутса да чүй утат. Ынтымақ утсын. Бірінші күні жиынтықта отырауыз. Сендерді біздің блогер қыстарымыз, қанашындайды судьялар, башқы қалыстар, алпарышылар, қызмат қылған жігіттер барыңа қабырға болсын. Бізден көлден бері келіп жатады. Башқы қалыс болып бүгінгі учурда өзі алпан жатады. Травмасы жоқ. Жақсы өтіп жатады ойын. Ана көлден келген біздің ағамызға сөз беріп қоялы. Şu чемпионаты жақсы өтсін, ұйыстыру жағы жақсы болады. Өтті деңгейде болады ұйыстыру жағы. Ынтымақ болсын. Өкмөрушілер ар жағы жеңіл болып, құлабай, жығылбай жақсы ойын көрсетсін. Ардайым өзім көкбөргі еңбек қылып жүрелер. Қол чабалар. Қандай дейді сөз? Söz, ama bizden şekeramız batken, batken'e arkadaşlar görüyoruz. Bu ırpak, ülkemizin ata ırpakları. Eşik'teki böyle başka kalsın. Assalamu alaikum. Kengirgesler, Қалысқа, дағым жігіттерге ақтарымды берген, жаңағы бізден Allah razı olsun. Tanış peki. Şimdi koyma toy olansın. Ötüz yaxşı joğurlu dengede tutasın. Sağımız, duamız, böyle kıskan tutasın. Oyunlar yaxşı ötsün. Ötken güçlü süreceksin. Rahmet etsiniz. Бұдан кейінгі сөз. Атауыз, манауыз, атауыз жұттаған, қойылған жер, Таластан келген. Талас Оғайсын, Көкбөрі Федерацияның президенті Ерлан Кеңеске беріп. Ассалаумағалейкум. Құрметті атқарушы Көкбөрі жамағаты. Біріншіден той құттықтаймын. Бірінші чемпион болсын, біріншілігі айлық үкіметтер арасында аябай жоғары деңгейде өте бар. Ар бір районның айлық үкімет ойындан Алтырбай Көркелдік жиынтық топшы ойынның емесі күшті болса, татқыз жеңіп, республикада Сарыжан Шүйдің намысын татықты қорғап келеді деген. Шығарып Көкбөріге қызмат қылып жүрген байкелер, Алла разы болсын маңызды. Өзісті жон түресіне сіз қызмат ор екенін түсінесіз. İşinizlerге игілік, Көкбөрі сөйлі көзінде келсін. Андан кейін сразу айланып келеді. 87 досторым жеті болған. Осы жерде жүреді бұна. Алпарып жолы комментатор. Саке дозын өріп қалшы, Самат дозын. Ассалаумағалейкум. Құрметті ел туғандар. Бүгін
Чүй облысында да bir жогорку деңгээлдеги bir иш-чаралар өтүп атат. Башында falan Мүбөт мырза, Allah разы болсун сизге. Жана ушу жаныңызда жандоочу болуп ар дайым. Олардын колдон жерден алып аткан Алтынбек окшогон досторубуз бар. Ошол оюнуңуздар тең болсун, күчтүү турсун. Ар дайым ушул чүйдүн намысы деп мына ушул берген президенттик милдетти алгандан кийин чоң жоопкерчилик мойнуңузда экенин түшүнүп, мына ушундай жогорку деңгээлде уюштуруп атасыз, ишиңизге ийгилик. Эртеңки Кудай буйрса бара турган сапарыңыз байсал болсун. Жалпы кыргыз элине жакшылыктарды тийгилиңиз Кудай буйрса, бизге дагы ошол ак жол. Анан калган ушул Көкбөрү жаатында кызмат өтөп жүргөнбүз, федерациядан келсек, башка алыбыз жүрөт, жана калыстар, жана ар бир облустун жетекчилери бар. Анан бүгүн эртеден кечке мен де өзүм ошол жерде сүйлөп отуруп жакшы түшүнөм. Карымбек жакшы президенттер өз макталат. Оны 86-тар мактайбыз. 88-те сүйлөп коштуңуз. Ошо Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациянын вице-президенти Рамис Байкебек сөйлөгөн. Катысы. Негизи көп нерсе салыштырмалуу да. Ana Мирбек Иванович бүгүнкү оң канат менен сол канат бүгүн катышты. Бирөө болсо аттардын парасараттын данагар соустор силерге рахматчын. Кылган кызматыңарды бизге кылсаңар да Алла Тааладан кайтсын сиздерге. Анан айтып атпайсыздарбы, тиги ысык аттага балет этип ары бери тияка бияка басып жүрөт депчи. Мен анткен жокмун. Мен могу Байкемдин микрофон үнү тиягына улуп атабы, биягына кандай улуп атабы. Кийинки республикалык мектептерге деп студиялар кандай иш алып барып атат, кандай карап атат, ошол жакты эместирдим да. Анан Байкемдин азыр келип эмелерин айтып бердим да, минустарын жанына отуруп, бияң угулбай калды, тигине эметип калды деп. Эми эртең көндөн күчтүүсү жеңсин. Сыгатта болобу, мактуу бар менен бүгүнкү чыккан командаларга ийгилик. Алдыда чоң республикалык мелдеш, Ош облусунда деле өзүнүн командасы жеңүүчү болду. Мынакей Талас областынан Аманбаев Айыл өкмөттү. Şu yazırların gözler var der olsa buyursa çok жақсы bir ынтымақты ойын өстіп көріп алып. En son қалыстар сіздерге рахматшылар. Бүгін эме кылып өткөрүп жақсы ызыл-сүз жоқ енді самырзарына. En son болды. Ертең жүрсе жақсылап жиынтықты болып, болды анан бұқан командаларға чоғы тұрман, жапа тұрмақ жардам берели. Қайсылайлық мұн тұтпасын үшін жігіттер. Біреу ұтат да? Біреусіне жардам берели. Молчалар. Андан кийинки сөз биздин Чүй областынын Көкбөрү Федерациясынын бүгүнкү оюнга чейин бүгүнкү оюнду өтүп аткан судейский жакты толук өзүнүн көзөмөлүн алып аткан Урмат Байкебекке. Oyunlarda ayrılık kurtarmak kötü olmuş yerden. Şunların düşünün. 8 rayonda 8 aylık kurtarmak. 8 aylık kurtarmak uysa. Yengeniz Kuday bursa kısıklığı yok mu? Birinci oyunda birinci olsa zaten finallık oyun. Finallık oyunu жақсы елдің kupulu toy oldu. Onday balleşler üstün, көкбөрүчүлөр üstün. Жақсы ойын өткөрүп алып буюрса айтам. Анан ушул жерде кызмат кылган абитуриенттарга ушу жанагы оргкомитет деп койсок болот. Бул жерде Мирбек мырзанын тургандары жанында эки киши турат. Сөз эки бар. Эски аңгал, жаңгал деп сонун жардамга атат. Кудай буюрса. Эртең ушундай деңгээлде өткөрүп алсак бул минетибиз сөз үчүн эмес, чүйел үчүн да айта жүргөнүбүздө Байкелер иштеп жүргөндө Байкелер болгондо деген сөз алып көрсөк буюрса. Жақсы ойын өткөрүп алалы эртең да. Чоң рахмат. Эртең да келип конок болуп ойын көрүп дегендей. Сый көрүп кетипсиздер. Эртең да ушул жакшы өткөрүп алалы. Улга 87. Жакшасын 87. Салам алейкум тугандар. Байкелер биздер баргара ден болуп улап аябай чоң деңгээлде өтүп атат. Биз ошого даярданганбыз. Эң күчтүүсү утсун бу жерде. Кайсы чүй утат да ким утат ошол жерде.
Анан буюрса Чакыбалда дагы балет эткенде ошол жерден дагы өскө балет этип баарыңарга ден соолук узун өмүр. Алтынбек досум жүргөн жерде береке көп негизичи. Биз ол 87-лер түптөлгөндөн бери эле иншалла алдыда келе атабыз. Аркамдан чемпионбуз. Кыргызстан 7 тууганда 87-лерде. Анан райондон баягы чемпион болуп келдик 87-лер. Муундар арасында чемпион. Ушул жерден чемпион болсок иншалла буюрса. Москва району төлөмө болчалар. Ертеңдер күчтөр болсун. Келген конокторор келип турлар. Мырзалар молодец. Айдал болсун. Кыргызстан жер областынан Германдык кылып бар бир жерин өзүнүн эмесин оюнчуларды колдоп турат да. Ушундай германдар көп болсун. Ден соолук толойлу. Оюнубуз жакшы өткөсүн, а. Oyunda da nasıl yok. Güçlü tutsun. Şu meyde bağırı, meyde oturganın bağırı, şu gökbörü, salını, çoğundet oynayıp, bağırı salını boş düşür. Şu bağırmışlarga den soluk, ülkümak, iyilik. Rahmat. Bak ağayın toğanlarına geçirelim. Өзүңдөр бул жерде Чүй Федерациясынын жана ушундай эле жетекчи жети областын балдары бар. Şu yaşlıları olsun son yılda boyu. Şu sizlerden adı alışlarga, bağımsızlarga güç kuat. Şu aylık kuat arasında жақсы өтсін, Şu güç düşeceğisin. Erdoğan, 5.000 so'm. Bir böyle ettim mi dedim? Bilemem de burası Erdoğan. Kabul olsun da gideriz ya, Jaman. Şu kılgan nersebizдің баары millet болаш керек. Elibizге, жерибизге деп жүрөбүз барыбыздын. Уюп пышып, кем камчыбызды жашырып, кайсы область болбосун бирибизге салым кош жүрөлү. Бүгүн мен ыраазымын. Жети областьта жигиттер отурасыңар. Анда эмесе, мен опекеге кол чапкан жакшы болот бул иш. Бүгүнкү эми ошо эң биринчиден ушу бүгүнгө чейин келип айыл өкмөттөр Чүй областында ушулардын жетекчилерине Алла ыраазычылык берсин. Бир команданы түптөп келиштери, команданын жетектештери алып келишери чоң милдет. Андан кийин ушу команданын үстүндө туруп көзөмөлдөгөн калыстарга силерге чоң рахмат. Ошо элдин шамына бөлөп баарын айтып берген ушу комментаторлор силерге Алла ыраазычылыгын берсин. Эми айтмакчы бир алты калыс дейт. Жанагы жолун чапты. Эмеде Манастын учурус дейт. Атабал Манаста дегенде ошо силерге окшогон жигиттерге да Алла колуңузда разы болсун. Бүгүнкү бирөөң эки милдет алып арысы бул иш-чараны өткөргөн ар бир милдет бар болчу. Өзүңүз Мусаев Чүй областынын башкы кайымысы тренери. Судейский жагы, тренерство жагын карап келген. Ошол силерге да Алла ыраазычылык берсин. Ушундай чоң ийгиликтер, мынакей көзбөрүдөй кыргыз элибизде каада салттуу бар экен. Биз эми американец, европеец дейт. Сен кыргыз алыстан көрсөм, калпакты көрсөм кыргыз деп тааныдым, бирок каада салттуу эмес көзбөрү. Жүрөгүбүздө мен кыргызмын деген соккон инсандардын, жигиттердин не киргиз, кыргызбыз дегендер жүрөгү ар бирөөнүн жүрөгүндө көкбөр оюну бар. Эми бул каада салттан ата бабабыздан келген мындай эми сөзүн ачкандай жоого чыкканда стратегиялык койгон оюндардын биринин негизинде түптөлгөн оюндар. Ошо бүгүн силерге да мынакей Эрлан мырза отурат, канча дегендердин баары келип колдоп бергениңерге да муундар отурат. Силерге чоң. Эми бул Чүй өрөөнү деген чоң, баарыбыздын башыбызды бириктирген. Кыргызстандын баардык улам бурчунан келип, ушул жерде жүргөн баарыбыз бир тууганбыз дегендей. Бүгүнүбүз жакшы ийгилик менен өттү, мына жакшы эртеңки турган күнүбүздө эртең мыктынын мыктысы, жеңүүчүсү аныкталсын. Андан кийин көпчүлөр жана суроо учпайбы? Кандай оюн болот, эмне болот, мындай болот деп жактан уткан
Айыл өкмөт Чүй областынын чемпиону болот. Андан кийин Кыргыз Республикасына барып, ошо мамлекеттин деңгээлинде, республика деңгээлинде оюндарды көрсөтүшсө да, мыкты дегенде биз да өз тараптан эртең болгон чемпионду даярдап, өзүбүздүн колдообузду көрсөтүп, чоң оюнга алып чыкканга дегенде. Ошо силерге да үй бүлөлүк бакыт каалай, ар дайым аман бололу, эли сон болсун, асман ачык болсун, үй бүлөлү толук болсун, бүтүн бололу дегендей баардык ушу ата-бабаларыбыз ар дайым ынтымакка, жакшылыкка да жайылсын. Ошо сиздерге Алла разы болсун. Рахмат. Кудай ушу өзгө жайылган жаш толкунун дамсыз отур, ушул уюштуруучу топко ушундай эле улак көзгөрүнө чыккан биздин жетекчилерибизге деген эле Чүй калаасында жашаган элибизге, кыргыз элибизге дайыма Кудайым жакшылыкты, бейкучулукту, аманчылыкты алып келсин. Аман болойлу, жылдан аман, айдан аман иштен болойлу, баары жакшылыкта тойдо жолдошайлы. Амин. Аллаху. Самасызбы? Кудай буйрса мына бүгүн биринчи оюн кругтун акыркы оюну болгон турат азыр. Эң негизгиси судейский жакты Урмат Мусаев байкебиз өзү карады. Улак маселесинин аркы беркилерин баарын орг отделди калыс вице-президент ал карады. Андан кийинкиси тамак аш, кем камчылардын баарын тең ал мен өзүм карадым. Общий расходтун баарын Мирбек байкебиз өзү демөөрчүлөр аркылуу өзүнүн каражатынан кыскасы жакшы деңгээлде өткөрүп атат да. Анан байкашыма караганда казандар асылып, оюнчуларга, көрөрмандарга тамак берип аткандай болдуңуздар. Ооба, кечөөнү мал союлуп, Москва районунда ошол жактан аксакалдар батасын берип, кан чыгарып, ошо Чүй федерациясында, Чүй ичинде ынтымак болсун, ошо жерибизде тынччылык болсун жалпы эле Кыргызстаныбызда деп бата кылып, анан кийин мал союп, бүгүн бәлешиктерден бери тамак берилди баарына. Келген конокторго, оюнчуларга, көрөрмандарга чейин берилди. Көрөрмандарга Сырттан бери, Таластан бери, Нарындан бери, бүт областтан көкбөрүн сүйгөн жетекчилер да келип ушул жерде өздөрүнүн каалоо тилектерин айтып, ушу көкбөрүгө салым кошуп, жакшы ниеттерин айтып отурушат баары. Негизи баягы мен сырттан караган кишиге уюштуруу иштери аябай жакшы болуптур. Мыкты уюштурупсуздар Чүй областы. Анан жалпысынан 9 команда катышып атат. 8 команда. 8 команданын баягы бир тайпада бир оюндан эле жеңбей калса чыгып кетишип атабы? Ооба. Кечээ жеребеде ошону түшүнүштүр. Мен кечээ жумуштар менен бошобой ошо барган эмесмин жеребеге. Утулган команда Навылит дептир. Ошондо 4 команда эртеңки оюнга жолдомо алышты да, полуфиналга. Эртең ошондо А группасынан мисалы уткан менен уткан эртең ойнойт, эки уткан. Б группасынан уткан менен утулгандар 3-4кө, уткандар 1-2 ойнойт да ошондо. Эртең ошондо 4 оюн болот. 4 оюн болот эртең. Байге боюнча да сурагым келип атат. Жана 200 миң биринчи орунга деп айтышып атканда, байге жагы кандай болуп атат? Байге жагын өзү Мияров өзү айтып кетпеди терден. Спонсорлордун атын атапчы. Ошол спонсорский жактан да болуптур байгелер. Биздин ошо көкбөрү жалпы Кыргызстан областында өтүп жаткан көкбөрү оюнуна салым кошуп аткан бүт областтын көкбөрүн сүйгөн демөөрчү байке ини бир тууган досторго дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушинтип биздин ата бабадан калган Кыргыздын улуттук оюнун көкбөрүгө салым кошуп жүрүшөт. Эмне деген бул расход. Кудай буйрса биз муну дагы мындан да өйдөлөтүп чоң деңгээлде өткөргөнгө аракет кылыш керек да. Жакшы экен, ийгиликтер болсун. Негизи райондордо дагы мыкты оюндар өткөн. Мен өзүм болуп келгем. Мыкты иштеп атасыздар. Буйрса баягы республикалык турнирден жолугалы. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик.